ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак манзури мо дар барномаи марворидҳои бесадаф мавзӯи хеле муҳиму замонавӣ осори тарбиявию ахлоқӣ дар мисоли ду намунаи кутуби мӯътабари панду мавъизати қобусномаи унсурамолии кайковус ва гулистони шайх Саъдии Шерозӣ ва иртиботи он бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аст. ва бо ҳамин мақсад мо устоди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, яке аз муҳаққиқони барҷастаи адабиёти классикии форсу тоҷик Мирзо Солеҳро даъват кардем, ки дар ин бора сухан хоҳанд гуфт. То чӣ андоза аз нигоҳи равонӣ ин ду ганҷинаи ҳикмат дар таълиму тарбияи наврасону ҷавонон, дар бедории падару модарон ва ҳидояти онҳо ба таълиму тарбияи фарзандон нақш ва таъсир дорад, мо роҳшиноси маъруф Маҳмуд Кабириро даъват намудем. хуб, қудуматон болои дида хушомадед ва ман мехоҳам, ки бо муқаддимаи кӯтоҳе ба табодули афкорамон шурӯъ кунем. бинед, ки дар тӯли таърихи башарият, чӣ дар шарқу чӣ дар ғарб, абармардони илму тамаддун ва фарҳангу ҳунар ҷил ҷил кутуби панду насиҳатӣ ё осори таълимию тарбиявӣ эҷод карданд. яъне ҷомеа дар раванди тараққиёташ ниёз ба ҳамин гуна осор дошт ва табиист, ки чун дар иқтисод, дар соҳаи иҷтимоъ низ қонуни арзаву тақозо амал мекунад ва шояд қабул шудани ҳамин қонун, яъне Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар ҳамин замина асос ёфта бошад. мехоҳам сари ҳамин масъала хони баҳс биёроем. аз шумо сар кунем, устоди азиз. ташаккур. албатта яке аз вазифаҳои ҳукумати миллӣ аз он иборат аст, ки ҳамин ғамхорӣ барои миллат, барои халқ, барои мардуми қаламраваш ҷиддитар ва ҳамаҷониба аст. яке аз ҳамин намунаи ҳамин гуна ғамхориҳо мана ҳамин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд аст. ин қонун қонуни тафаккурсоз аст. ин қонун қонуни маънавиётсоз аст. ин қонун аз дигар қонунҳо бо он фарқ мекунад, ки агар қонунҳо ҳаст муҳлати муайян дошта бошад, аммо ин қонун то он вақте ки ҷомеа ҳаст, то он вақте ки миллат ва давлати мо ҳаст, ин қонун кӯҳан намешавад. ин қонун ҳукм дорад. аз ин нуқтаи назар ин бисёр ҷиддӣ ва бисёр саривақтӣ ҳам ҳаст. чунки ибтидо дорад, агар оддӣ карда гӯем, ибтидо дорад, аммо интиҳо надорад. аз дигар қонунҳо маҳз бо ҳамин ҷиҳаташ ба андешаи ман фарқ мекунад. мардуми мо ки соҳибкитоб аст ва маърифатпарвар аст, ҳанӯз аз давраҳои пайдоишаш таърих ба ин гувоҳ аст ва дар раванди инкишофи худ қонунҳоеро эҷод мекунад, ки равиш ба ҳамин зинаи баланди маънавиётро битезонад. ва аз он ҷумла ин қонун раванди пухташавии миллати моро ба зинаи маънавиёт метезонад ва он китобҳои классикони мо, ки дар бораи тарбия ва масъулияти тарбия навишта шудаанд, албатта ба ин ҳам гувоҳанд, ки ниёгони мо ҳатто ба ин диққат медоданд ва қабули қонун ин ҳамон анъанаи миллии фарҳангии моро давом додан аст. вақте ки мо ҷомеаи башарӣ мегӯем, чӣ шарқу чӣ ғарб дар назар дошта мешавад ва масоили ахлоқ, усулҳои ахлоқӣ, принсипу қавонини ахлоқӣ дар ҳар давраи ҷамъият вобаста ба рушди тараққиёти башарият тағйир меёбад, мукаммал мегардад. ана бинед, ки Вилиам Дюрант, яке аз файласуфони машҳур, дар китобашон лаззати фалсафа мегӯяд, ки ҷомеаи башарӣ вобаста ба сохти иқтисодӣ, вобаста ба форматсияи иқтисодии иҷтимоӣ тағйири ахлоқу расму одот мекунад. дар ҷомеаи башарӣ ду давраи муҳиме буд, ки
ҷомеаи башарӣ тағйири расму одод ва ахлоқ кард. Яке давраи интиқол аз давраи сайёдӣ, аз давраи вуҳуш ба давраи кишоварзӣ ва баъдан ба давраи санъатӣ, яъне даврони муосир. Дигар мисоле агар биёрем, масалан як муҳаққиқи чинӣ аст, Ли Даҷао, дар китобашон хусусиятҳои асосии тамаддуни Шарқу Ғарб, инро вобаста медонад ба моҳияти зиндагӣ ва ҳастии маънавии ҷомеаҳои Шарқу Ғарб. Яъне мегӯяд дар Ғарб асосан прагматизм аст, ҳаракат аст, прогресс аст, моддият аст. Дар Шарқ бошад маънавиёт афзалтар аст. Мардуми мо бештар ба панду насиҳат, ба ахлоқ, ба расму одатҳои миллӣ бештар таваҷҷӯҳ доштанд ва ҳамин чиз дар зеҳну шуъури насли ҳар як давраи тараққиёти ҷамъият ҷо карда мешуд. Ба андешаи шумо? албатта консервативизм ва либерализм, ки чун консервативизм дар шарқ аст ва либерализм дар ғарб, ин албатта он як равандҳое ки дар ҷамъияти мо мешаванд, ин дар шуъури ҳар як одам мешавад. ҷамъи шуъури одамон ки шуъури ҷамъиятро ташаккул медиҳад ё ташкил медиҳад, ин процессҳое ки дар худи як одам мешаванд, дар ҷомеа ҳам мешавад. фарқияти он ки гӯем ки ғарб аз мо пештар аст дар масъалаи ё ки тарбия ё ки инкишофи ҷамъиятӣ ё ки шарқ қафо, мо дар ин ҷо хато мекунем. Чунки он зинае ки маънавиёт ҳаст ки дар шарқ ба он расидааст, ғарб ҳанӯз нарасидааст ва ғарб ҳоло кризиси маънавӣ дорад ки мо шумо шоҳиди он ҳастем. агар мо як худи шахсро гирем ки аввал иборат аст аз ҷисм ва зинаи дуюми он иборат аст аз эҳсос ва зинаи саввуми он иборат аст аз ақл, зинаи чаҳорум аз қалб, зинаи панҷум аз иҷтимоиёт, зинаи шашум табиат ва зинаи ҳафтум маънавиёт расидан, ин дар як худи одам мешавад ки инсон аз як зина ба зинаи дигар мегузарад ва ин инкишофест ки инсон бидуни ин роҳ рафтан наметавонад. агар дар як зина бимонад, дар он ҷо як ба буҳроне гирифтор мешавад то ин ки ба зинаи дигар нагузарад. албатта шарқ чандин маротиба ба ин зинаҳо, аз он ҷумла мардуми шарафманди тоҷики мо, ба зинаҳои маънавиёт мерасид. тасаввур кунед ки китобхонаҳо доштанд, бозори китоб буданд, майл ба омӯзиш ва то он дараҷае ки рафтори бузурги муносибатро ҳатто ба табиат муайян мекарданд бузургони мо. ин нишондоди он аст ки мардуми мо ба ин зинаҳо расида буд. вале дар байн чаро ки мо баъзан дар масъалаҳои муносибатҳои тарбиявӣ бо насле ки меояд мушкилот дар мо мешавад. чунки насле ки меояд вай вобаста аз ҳамон чизе ки шумо гуфтед, замона, шароите ки ба ӯ асар мерасонад, он иттилооте ки масалан калонсолон доранд, он иттилоотро ба он формат, ба он шакле ба шуъури насли наврас доданӣ мешаванд ки мутаассифона шуъури насли наврас онро қабул карда наметавонад. ана ин мушкилоте ҳаст ки мушкилоти равоние ҳаст ки дар ҳар зина, чӣ зинаи аз иқтисодиёт ба санъат гузаштан, аз санъат ба интеллект, яъне ки илм гузаштан ва аз илм ба равон ва аз равон ба иҷтимоиёту табиат, ва дар ҳар ҳолате ки як насле ба ҳамун зинаи баланд мерасад ва насли ояндаро мехоҳад гузаронад, як буҳроне мешавад ки он маҳз дар додани иттилоот, барномасозии он насл аст ки ба назар гирифта намешавад шароитҳое ки он наслро иҳота мекунад. агар мо марҳилаҳои инкишофи адабиёти классикиямонро ҳамто як назари иҷмолӣ афканем, дар ҳар як марҳилаи рушди ҳамин адабиёт ҷил ҷил китобҳои панду насиҳатӣ ба вуҷуд омаданд. ё ки насиҳатномаҳо, ё андарзномаҳо, пандномаҳо, ҳар хеле ки метавонем бигӯем, ба вуҷуд омаданд. яъне ҳамун давраҳо, ҳамун марҳилаҳо ниёз ба вуҷуд омадани ҳамин гуна асарҳоро дошт. дар натиҷа мо ду намунаи онро ҳамчун мисол дар ин барнома гирифтем. яке қобусномаи унсурулмарои Кайковус аст ва дигаре гулистони шайх Саъдӣ. мехостам оид ба ҳамин масъала, зарурати ба вуҷуд омадани ҳамин гуна осор, шумо чанд сухан бигӯед. бисёр
خوب گفتید. یعنی شما یک نفر فرهنگی سیاستمدار رو اثرش رو گرفتید و یک نفر متفکر رو که تمام عمر رو به ایجاد بده آورده است و در ایجاد بده به حد پیامبری رسیده است. و از طرف دیگر عموما روندهای اخلاقی در یگام خلق جهان شاید تا به حد مردمان فارسی نژاد نباشد، برای آنکه در این مردم عنوانهای ادبی تربیوی مثلا سعدی عنوان ابوالاخلاق را دارد یا ابوالفضل، همین گونه عنوانها در شرق به وجود آمد و خاصه در تمدن ما، در افکار ادبی ما، تربیوی ما با وجود آمد و بزرگان ما سزاوار با آن شدند. و بسیار خوب هم گفتید که یک نفر سیاستمدار مثل عنصرالمعالی کیکاووس که این اشراف زاده است، سیاستمدار است و در برابر این وقتی که سینش به جای میرسد او با فرزندش میگوید که من تا این وقت تو را از جهت مادی، از جهت مثلا همه جانبه پرورش کردم، اکنون ضرور میدانم که یک دستوری برای تو تالیف نمایم تا اینکه تو در زندگی که بسیار زندگی میگوید در نظر اول عادی و ساده می نماید ولی در عمل زندگی عادی و ساده نیست، بسیار مرکب است. از طرف دیگر ببینید که تنها در عصر 11 که همین مؤلف زندگی و ایجاد کرده است، محققان ساحه 68 اثر فقط در همین دوره میدانند که اکثر آنها اثرهای اخلاقی هستند. یکی از همین گونه اثرها قابوسنامه یا خود نصیحتنامه عنصرالمعالی کیکاووس است. این چنانه که گفتیم این ضروریت تقاضای زمان است که همین رو کسی درک میکند و ایجاد میکند. این پیش از همه ضروریت یعنی طلب زمان است. این اثر چگونه اثر است؟ این اثر دارای 44 باب بوده، هر باب به یک کسب، به یک پیشه، به یک نوع علم، به یک ساحه معینی که در جامعه آن روزه بوده است و من بعد هم متداول بوده است، دوام کرده بوده است، به هر یکی همین دایر است. این اثر از 44 باب چنانه که عرض کردم عبارت است و منطقاً هر کدام باب دارای دو قسم است. دارای دو قسم است. از سبب آن که اثر پند و اندرزی است، اثر نصیحتی است، این اثر انسیکلوپدی است. با 44 نوع حرفه و پیشه و کسب ها دایر است که هر کدام آنها مثلا فصل پنجم همین اثر همچنان که حاضر عرض کردیم شناختن حق والدین هست. فصل پنجم همین قابوسنامه در این فصل می‌آورد که خداوند وقتی که انسان را آفرید من بعد تمام مخلوق را جفت آفرید تا اینکه خود از خود انکشاف کنند، از جمله انسان را هم. و میگوید فرزند وقتی که به دنیا می آید، فرزند این خیلی حکم نکند که عشق مقصد مثلا والدین عشق است و ما هم تو مثلا به دنیا آمدیم، ولی میگه نه چنین است. از مثلا ببینید حتی زندگی امروز هم اثبات میکند که حتی کسانی که مثلا از حد زیاد مثلا عاشق و هیچ دل کنده نمیتونند و من بعد مثلا اگر فرزند با وجود نآید این گونه عائله ها مثلا ویران میشد. از این رو معلوم میشد که فرزند این از همین سبب هم این دوام عمر گفتند و عنصرالمعالی کیکاووس این اثر را نه در جوانی بلکه زمان ایجاد کرده است، سال 1083 ایجاد کرده است که در این وقت خود ایجادکار 63 ساله است. 63 ساله است، یعنی از یک طرف و آنچه آثار معنوی که تا این مدت هست از آنها اطلاع دارد، با خبر است، از آثار مذهبی با خبر است، از سیاست دور خوب با خبر است، از علمهای جاری زمانه خوب با خبر است. از این رو آنچه که دیده است و مشاهده کرده است و سنجیده است آن را در تجربه زندگی در میزان تفکر یعنی آن را سنجیده است و آن را در این اثرش جای داده است. از این رو گفتن ممکن است که این اثر نتیجه دانش
و تجربه 63 ساله یک سیاستمدار فرهنگی است که برای فرزندش ایجاد کرده است. پدر و مادر پیش از همه مقدسند. به چه خاطر؟ به این خاطر مقدسند که آنها واسطه اند میان فرزند و آفریدگار و خالق. یعنی میان خالق و والده و فرزند که هنوز مثلا جوان است، شاید در این مسئله زیاده روی میکند یا مثلا کج روی میکند. بنابراین پدر و مادر را واسطه میان فرزند و خداوند میداند. بنابراین احترام پدر و مادر، ذره به احترامی کردن یا نظر دیگر داشتن به این پیش از همه به خالق یکتا است میگوید. از این رو و نقش پدر و مادر را در جامعه و خاصه در تربیه فرزند بسیار مهم و اساسی میداند و در نوبت خود فرزند را نیز وظیفه دار میکند که احترام آنها را با تمام جزئیات به جا بیارد. عقیده های تربیوی اخلاقی که در قابوسنامه مسلمانی کیکاووس آورده شده است، البته کیکاووس تفکر زمان خود رو داشت و طبیعی است که با انمون منفیت های طبقاتی هم در همین چیز البته احساس می شود. اما تا چی اندازه همون افکار اخلاقی و تربیوی که در چقدر که استاد قید کردن در قابوسنامه است، در خور نیازهای اجتماعی جامعه امروز است از نگاه روانی. علم روانشناسی بسیار همچون علم در جامعه آموزش یک علمی بسیار جوان هست، ولی چون ما با اشعار کلاسیکان خود نظر میکنیم میبینیم که کیها آنها این علم روانشناسی را ایجاد کرده بودند، ولی متاسفانه آن همچون یک علم جداگانه آموخته نمیشد. و عنصرمقاله کیکاووس در قابوسنامه خود چند نمودی کسب ها را و کسانی که با اون کاسب هستند، کسب دارند، روان آنها را، پسیخولوژی آنها را می نویسد. سر کرده از شاه تا موسیقی نواز، رامشگر، تا آدمی در سودا تاجر هست، تا وزیر هست، تا دکتری کردن. یعنی این یک روندهای روانی پسیخولوژی همون انسان رو نشان میدهد. شما درباره قابوسنامه گفتید که چی افضلیت چی برتری ها داشت، اما از آثار شیخ سعدی، مثلا از گلستان شیخ سعدی، از اون پند و اندرزهایی که در اونجا انعکاس شدن، از اون ارزش های اخلاقی که در گلستان سعدی آورده میشوند، تبلیغ میشوند، برای زمان امروز، برای واقعیت اجتماعی تاجیکستان معاصر، والدان محترم، پدر و مادران ضمن تربیت فرزندان خویش چی بهره‌های برداشته میتوانند؟ سعدی در تاریخ شعر و ادب ما، در تاریخ افکار بشری شخصیت ایجادکاری هست. گفتیم که به حد پیامبری ایجادی بده رسیده است و او ابوالاخلاق است. مادام که ابوالاخلاق است، آثار او سراسر آثار اخلاقی است و آثار هست که گمان میکنید که امروز تالیف شده است. گمان میکنید وقتی گلستان رو میخونید یا آثار لیریکی بزرگوار رو میخونید، گمان میکنید که در روزگار ما ایجاد شده است. ببینید که مسئله مرکزی ایجاد بده را بزرگوار سعدی در تربیه انسان میداند. مثلا وقتی که گلستان رو میآفرد میگوید که در آن مدت که ما را وقت خوش بود، ذی هجرت 656 بود، مراد ما نصیحت بود و گفتیم حوالت بر خدا کردیم و رفتیم. از اینجا برمی آید که تربیه و قناعت معنوی انسان وظیفه مرکزی ایجاد بده بوده است به نظر این بزرگوار. که ببینید سعدی تا به این درجه این مسئله رو مهم، تا به این درجه این مسئله رو یکی از مسئله های محوری حیات جامعه میداند، چون که تا اگر به نظر سعدی تربیت در جای اول بیستد و بعد از آن تعلیم. و این نه تنها از نظر سعدی بلکه از نظر دیگر متفکران ما هم همین گونه است. مثلا ببینید حتی کم دورتر رویم میبینیم که مولوی هم میگوید که پاکیزه شو راست بیزی علم آموز.
پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. یعنی اول در جای اول تربیه رو، اخلاق رو، آداب رو می آموزد، بعد از آن علم رو. در خطای از صنف 5 سر کرده ترجمه گلستان رو به زبان خطایی به طلبگان مکتب، به مکتب میانه از صنف 5 بالا گلستان می آموزند. انا خوب میشد که پدر و مادر از آثار همین معنوی عصر میانگی ما مخصوصا از آثار اخلاقی بخصوص سعدی کاملا با خبر باشند. اگر بچه بیکار نماند، اگر بچه به چیزی اندرمان باشد، هیچگاه وی بیاداب نمیشد. اگر پدر و مادر، اگر والدان خودشون از علم تربیت آگاه نباشند، اونو چگونه میتوانند که فرزندان خود رو مثلا صاحب علم گردانند، به راه درست تربیت هدایت کنند؟ برای پدر و مادران تا چه اندازه ضرور است که تا اینکه همون مسئولیتی که طبق همین قانون در تعلیم و تربیت فرزندان دارند به اجرا رسانیده میتوانند. چون این از درست قید کردید که اگر پدر و مادر دانش لازمی در کاری نداشته باشند، آنها با